When you do that, girls actually, ladies, besides... It doesn't cause any skin disease? It doesn't. In fact, they take it as it cures diseases, skin diseases. That's why they shower with it. Wow. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. No problem. እንዴት ናችሁ የቻናላችን ተከታታዮች? የምታዩት ቪዲዮ እንግዲህ በደቡብ ሱዳን ሙንዳሪን የሚባል ጎሳ በካልቸራቸው ወይ ደግሞ በባህላቸው በከብቶች ሽንት ጸጉራቸውን የሚታጠቡበት ቪዲዮ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት በደቡብ ሱዳን በናይል ወንዝ አካባቢ ባለ ካምፕ ሙንዳሪ ላንድ በሚባል የሚታወቅ የከብቶች ካምፕ አካባቢ እዛ አካባቢ የሚኖሩ ይህ ጎሳ በከብቶች ሽንት ጸጉራቸውን ይታጠባሉ። ይህ እንግዲህ ከትውልድ ወደ ትውልድ የተላለፈ የመጣ የነሱ በጣም ታላቅ የሆነ ትልቅ የሆነ ባህል እንደሆነ ነው። ፈረንጆች ፒሻወር ብሎ ነው የሚጠሩት። እንግዲህ ይህ ጎሳ እንደሚናገረው ይህ ከጥንት ጀምሮ ከአባቶቻችን የወረስነው ባህል ነው። ባህልም ብቻ ሳይሆን በከብቶች ስንታጠብ የተለያዩ ነፍሳትን ለመከላከል እንኳን እንደሚጠቀሙበት እንደ ምሳሌ ያነሱት አንበጣ የመሳሰሉትን ዝንቦችን ለመከላከል የሚጠቅም እንደሆነ ነው የሚያነሱት። ከዛ ውጭም ደግሞ ጸጉራቸውን ለማስዋብ በተለይ ወንዶች ጸጉራቸውን ወደ ብርቱካናማ ለመቀየር የሚጠቀሙበት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በከብቶች ሻወር በዚህ አይነት ሁኔታ ነው የሚታጠቡት ማለት ነው። ራሳቸውን ከብቶች ልክ ሽንታቸውን መሽናት ሲጀምሩ ቶሎ ሮጦ ሄዶ ራሳቸውን ዝቅ በማድረግ በሽንታቸው ልክ እንደ ቧንቧ ውሃ ሲፈስ እንደሚፈሰው እዛ ስር ቁጭ ብሎ ይታጠቡበታል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ እነዚህ ጎሳ በተለይ ለከብቶች ያላቸው አመለካከት በጣም ከፍተኛ ነው። የተለያዩ ትልልቅ ባህላቶች አሏቸው እና እንደ ቱሪስት መስህብም ሆኖ ብዙ ቱሪስቶች ከተለያየ ሀገራት እየሄዱ ይህንን ባህላቸውን ይጎበኛሉ ማለት ነው። ከብቶቻቸውን በጣም ከመውደዳቸው የተነሳ ለሊት ከብቶቻቸው ሲተኙ እነሱ ደግሞ መሳሪያ በመያዝ ከብቶቻቸውን እንደሚጠብቁና ከብቶቻቸው የነሱ የማንነታቸው መገለጫ የክብራቸው መገለጫ እንደሆነ ነው የሚያነሱት ማለት ነው። ይህ ሙንዳሪ ትራይብ የሚባለው ወይ ደግሞ ይህ ጎሳ እንግዲህ በጣም ስለገረመኝና ስላስደነቀኝ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደ ነውር ወይም ደግሞ እንደ በጣም ልክ አይደለም ተብሎ የሚወሰድ ሌላ ቦታ ደግሞ እንደ ባህል ተደርጎ በጣም የሚከበር በጣም ቦታ የሚሰጠውና በዛ ባህል ደግሞ ራሳቸውን የሚገልጡበት የተለያዩ ቱሪስቶችም እየሄዱ የተለያዩ ሀገራትም እየሄዱ እንዲጎበኙ የሚደረግበት ነገር ነው የምናየው ማለት ነው። እንግዲህ ዓለማችን ውስጥ ብዙ ያልተነገሩ ነገሮች እንዳሉ ነው ይሄ የሚያመለክተን ማለት ነው። እኔም ደግሞ ከዌብሳይት ላይ ይሄንን ነገር እያገላበጥኩ እንደ ድንገት ሳይ ለእናንተም ደግሞ ሼር ለማድረግ ፈልጌ ነው ማለት ነው ይሄንን ጉዳይ የለቀኩት። እንግዲህ ይሄን ብቻ አይደለም የከብቶች ኩበታቸውንም ደግሞ ካቃጠሉ በኋላ ልክ ወደ አመድ ሲቀየር አመዱን ከውሃ ጋር እየበጠበጡ ይቀባሉ። ይሄንን ደግሞ የሚያደርጉበት ሲኤንኤን እንደዘገበው ማለት ነው እዛ አካባቢ በጣም ሙቀት ስላለ የፀሐይ ሀሩር ስላለ ያንን ለመከላከል እንደሚጠቅም ነው ይህ ጎሳ የሚናገረው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ኩበት ያቃጥላሉ። ከዛን ወደ አመድ ሲቀየር አመዱን ከውሃ ጋር እየበጠበጡ ይቀባሉ ማለት ነው። እንግዲህ በጣም የሚያስገርም የሚደንቅ ነገር ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜያችንም የተለያዩ አስደናቂ የሆኑ እናንተ ያላያችሁ ያላወቃችሁትን ነገር እየዳሰስን ለእናንተ የምናቀርብ ይሆናል። ቻናላችንን የማታውቁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንድትደግፉን ሐሳብ አስተያየታችሁን ደግሞ እንድትሰጡን በዚሁ አጋጣሚ ለመናገር ፈልጋለሁ። ቸር ሰንብቱ። Hey there. Subscribe to my channel
And also press this bell icon. When you do that, girls actually, ladies, will start taking you as someone who is very serious and someone who really. Sudan kibbaa keessatti gosti Mundariin jedhamu Fincaan Looniitiin rifeensa mataa isaanii dhiqachuun maal agarsiisa kan jedhu simbiraan keenya Sudan kibbaa naannoo laga Naayil kaampii loon fagoo Mundiiraaland gocha aadaa ta'ee fi iddoo biraatti immoo dinqiitti ilaalamu akka jiru beektuu laataa kan jedhuuf viidiyoo kana qabannee dhufne namoonni baay'een gocha aadaa kana piishaawur jechuun waamu akka gosti kun jedhutti sirni ganamaan ture kun hoomaa awwaannisaa fi ilbiisota biroo ofirraa ittisuuf akka gargaaru darbees malattiin rifeensa bifa isaa jijjiiruun bareechatanitti fudhatama gochi akka aadaatti fudhatamu kun dhaloota gara dhalootaatti darbaa harma geera egaa Fincaan Loonii kanaan dhiqachuun namoota biraaf akka waan fokkisaatti ilaalamuu mala garuu gosa kana keessatti akka qoricha aadaa ilbiisotaaf kanneen dhukkuboota daddabarsan ofirraa ittisuuf akka gargaaru mirkanaa'eera jechuudha. Hawaasni Mundari yeroo hundumaa aadaa fi gocha aadaa ta'een kan beekamu yoo ta'u sirna ganamaa kunis aadaa jabaadha. Turistoonni hedduunis dhufanii daawwatu gochaalee aadaa saba kanaa kan nama hawwatu yoo ta'u garaagarummaa fi badhaadhina aadaa addunyaa akkasumas barbaachisummaa gochaalee aadaa kunuunsuu kan yaadachiisudha jechuudha. Namoota Mundaariif loon beellada qofa osoo hin taane gaaffii kabajaa fi eenyummaatti ilaalamu. Yoo loon isaanii rafan uummanni gosa kanaa qawwee qabatanii waardiyyaa dhaabbatanii eegaa bulu jechuudha. Egaa gosti kun Mundari tribe nyaanni isaanii hundi oomisha aannanii kan loon isaanii irraa argataniin qophaa'e malee akka hin soorannes ni himama. Dhiironni Mundeeraa loowwan yoo fincaan dafanii mataa jala qabachuun ittiin dhiqatu. Kanarraa kan keessa rifeensi isaanii halluu gara burtukaanaatti jijjiireera. Kun immoo akka bareedinaatti ilaalama. Dhoqqeen isaanii immoo bakka tokkotti gubamuun daaraa isaa dibatanii oolu. Maaliif yoo jettan aduu garmalee naannoo sanatti bahu ofirraa ittisuudhaaf yookaan immoo aduun akka isaan hin miinee fi akka gargaaruudha kan himan jechuudha. CNN's dhimma kanaan dura gabaasee ture. Other Nilotic tribes in Sudan, the Mundari practice ritual scarification as a rite of passage into adulthood for young men. The typical Mundari scar pattern consists of 2 sets of 3 parallel lines, each on either side of the forehead, extending in a downward slope and converging in the middle. In the Mundari cattle camps, kids collect the fresh cow dung and put it into piles, which are then set on fire. Those fires are useful as they repel the numerous and voracious flies and mosquitoes of the South Sudanese countryside. The Mundari also use the ash created by these fires to rub on themselves and their cattle, creating warri channel keenya haaraa taatanii like, subscribe, share godhaa, comment illee nu godhaa, nu jajjabeessaa. Thank you. Horaa bulaa.